Karbi lamet amai phukimia phan US UK atum karcho. Jisu pirthe kahache katalon arni nangkili bordin aronga je kecheng. Bukoliaghat Higher Secondary School Sertalin Karcho Kapajut. Kardom Nili Karbi Primetime News along pen Durmi BP Nonarjikta Bertang Don pen United Student Union of Karbi Anglong US UKA pen Karbi lamet amai phukimi Student Gram Saphan Karcho Abirta Katni Salong Nangle Karbi lamet amai KLA SRT ke thapji aphan non hejong mai phuang hoya phan kilik mati election padopon tanglo kilik kachapathu puthot Student Gram Sasi haitu alangli surihinira trainer cap aning kan pen surihinira ingkoy aning kana pharman kilik chapahai US UK asong jatum akimi amai phu Student Gram Saphan kurbang thula pen hirjume pajir pusi birta longdun Jisu pirthe kahache arni karcho lapen katalonche aphan Karbi Anglong alongta Kristo aphan ke kroyarat a second a minute in Hong Kong antotlu Jisu mahang ke tek arni boarding katalonche aphan arnam kardom ahem girja lapen ke do ahem along chiklolongso tarsi arangaje atomon padopon Ni pharo ke thomra ni trokkebra pho arni kanghong pajut pen Karbi Anglong along ta matijong inkora pho arni Kristo aphan ke kroyarat bordin katalonji aphan ason sona jaimek thopon lo ningkan kang them kachong honga bordin katalonji aphan hemahong chatai lapen girja hemalong chiklolongso tarsi palang mipon bordin arni arnamalun lapen kachatong arat pen ok an esan ke chopruya jaimek ta aningkanwang ateng pado subdivision hini bukajon Hauraghat lapen West Karbi Anglong penangan adim bordin aphan kesi kedang abirta Card News Channel along nangle bomlang Bukoliaghat kapathu aklamalong matijong inkorapri arni Bukoliaghat Higher Secondary School Sertalin Karcho kapadusi rat amai pialong Minister Himanta Biswa Sharma alar Karbi Anglong Autonomous Council ACEM tuliram ronghangsi alhi sarpoaman dengdun Bukoliaghat ke patwa klamalong matijo inkora ke thomla pen inkora pli arni radamai PTB pensi Bukoliaghat Higher Secondary School Sertalin katalon jamek pajut ke padusi radamai pialong Minister Himanta Biswa Sharma alar CEM tuliram ronghangsi alhi sarpaman dengdun lapen Bukoliaghat Higher Secondary School ke paching thorjia phan lam chachakpon school hema thengnu long lek pachiklam lopuru hem commerce lapen science angdeng aphan hem ki kimjia phan CEM ningje Non malom so porphan dihina pharman birta moingtan ponik sinang Aprangsi nili kating honai nilip arat lapen Karbi Anglong arat kidoan aphanta nili ning aklong pen Christmas akardom pajir iglo kardom kedamtang aningkan kemesen pen kadugawe ke jok kelong asom hosi pining labangso a Christmas pen ajok kadugawe Karbi Anglong kidoan arat tumta ning arong ning kang sam lapen arna malong ahir jume long popusi nili ning thelo kardom Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature hour latest facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Atur Kimi Outlet, Tifu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500.
Holy Child Academy, Lurulangso, Diffu Karbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents and guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854-143-772 or you can also contact at 03-671-27900. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ওয়াটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihinamo piputot bertalong wang tulo. Longsokang thumati Silonia men Karjulong amunitsi ke onglo. Longit pen kilometer ke thom anbak damlote longsokang thu kilelo. Kai ke chubohong chingchek kamatha kisung pen malomso aphan ning chuparong chiaphan kachapati bin kilang miadim henlo longsokang thu. Longsokang thu aphan Siloni puamenta chathang o. Longsokang thu isi langlom mate island ason. Karbi Anglong alanglom poli hogdat sita hinuni. Longsokang thu alanglom kilang mia puthak ladak Karbi hemtun hemthengsong anisan kichwadim mirbari karche pen chenglok klimsumar kijwadim katsalam pen longsokang thu alanglom langmithu musilo. Longsokang thu along lia dangkithi Hector inkoy andoji. Votek buso kangreng penta longsokang thu arup amumang klario. Longsokang thu laan kilang mia dim nonke laso alanglom along plastik polythene loban ketera hormu cherai bomlo longsokang tu keklar araje langdamsi ingnamrai kom mate forest saika matum langlom along kiwang anarada phan kapangthir amota dengpona sonte messenger pusi chuning ripon West Karbi Anglong District Paching Thurji Aphanpura Baithalangso MLA Dr. Mansing Rongpi Arideng Pen Balikuchi along isi open stage ahem MLA Development Fund Scheme Amri Development Block Pen Kikim Ponahem Kangpupon Abirta Kadnyu Sapherang ke Jeseni Hipen Nangpale Number 1 Dwar Amla MSC constituency ang Kangarlo Balikuchi along open stage ahem Kangpupon Mailong Alir alon pen kacitong dun Amri Development Block video Rita Milik P Dwar Amla MSC constituency VDC Chairman Dilip Milik Lipson Bay Transport Chairman Barim Ronga Sarla pen hadagarar tumchitong dun pen RDP dun rinti Anparta Dr. Mansing Rong pe hin pen MLA scheme pen kedeng pon an asai ke claim pon bomalong adim an langdam thu Pinpur me kedam tang MLA fund satang ka pen ki claim pon kapachun ejia phan department atuma phansi RDP ponlo la pen ki panong pon tang anatang ka pen a hokpet pen saya mo ki pachun jia phan Dr. Mansing Rong pe hin pen sai deng ponlo আজি পৰিদৰ্শন কৰিব আহিছো যে নিৰ্মিত হৈ আছে এতিয়া এই হেন্দুৰিয়াকি যেটো এটা হল লগতে স্পেচ আছে লগতে এটো তাতে নিৰ্মাণ হৈ আছে ভালদৰে মানে কামটো প্ৰগতি চলি আছে আৰু তাৰ পিছত আহি ইয়াত দেখিলো এই বালিকুচিত এইটো নিৰ্মাণ কৰি আজি উদ্বোধন কৰিলো এই মুকলি মঞ্চ আৰু ভাল সময়তে মানে এইটো উদ্বোধন কৰিলো ৰাইজক মানে হস্তান্তৰ কৰিব পালো এই মুকলি মঞ্চ ঠিক ক্ৰিসমাছ আৰু এই নতুন বছৰৰ আগমুহূৰ্ততে আৰু আজি ইয়াতে পাব্লিক মিটিং হৈ ৰাইজক হস্তান্তৰ কৰিলো ৰাইজে মানে বহুত এই আনন্দৰে মানে এইটো আদৰিছে আৰু গ্ৰহণ কৰিছে
আৰু লগতে এটা নিৰ্মাণ হৈ আছে এই তিৱাবিলাকৰ মানে সমাধি বুলি কয় যিটো ডেকা স্থান তাত মানে নিৰ্মাণ হৈ আছে এইটো আৰু তাৰ পিছত গৈ শেষত গৈ এটা বক্স কালভাৰ্ট নিৰ্মাণ হৈ আছে এই উগুৰি এই ক্ৰ গাঁও মানে তাত যোৱা ৰাস্তাটো ভালকৈ এইটো মানে হৈ আছে যেন মানে এই বহুত বছৰৰ পৰা এইবিলাক মানে দাবী আছিলে ৰাইজৰ এইটো দাবীটো এতিয়া পূৰ হ'ব আৰু আমি আশা কৰোঁ এই ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ 2017-18 ভিতৰত এইবিলাক চব সম্পূৰ্ণ হৈ যাব আৰু ৰাইজক হস্তান্তৰ কৰিব পাৰিম আৰু ৰাইজে মানে সুখী হ'ব আৰু এইটো ৰাইজৰ কাৰণে উপকৃত হ'ব যিটো বৰ্তমানটো মানে আমিতো চেংচন কৰাটো মানে 100% মানে এইটোতো খৰচ হৈ গ'ল এতিয়া মানে ইয়াৰ কিস্তিৰ পিছতহে মানে আমি মানে এইটো বাট চাই আছোঁ Pini Karbi Prime Time News abang galapon sa Kangton Pon Iglo lang ibom ta Kaltis Channel domi thakmi kurang tu